bueno, estamos no Bar O Pote, vamos presentar a nosa tapa, chamase espeto de polo curry. Os ingredientes que leva fundamentalmente son cebola, allo, leva nata, pasámoslo todo para la batidora, con curry, e xa está, é listo. Estades todos invitados a tomar o espeto de polo curry, sempre acompañado dun bombiño, dun Ribeira Sacra.